Taarifa atu ile pa ia male malu Samoa o mwhaere mai moa i lunga lea la tal TV tan lasi ma le te o tala awe le tai au le neo le asunga fua. Anu mai o tātou tala mai Samoa nei a wālau mai mo whaafunga. I mo ate tātou tala, o toi awe e sehel whamasinonga mawalunga le whaasalanga whaafalpui pui. O le ali isful valto sanga o le ofeso o tai atu nta o whaatau se whainga ainga whaia whaamalosi. Ma se tēnei titila loi folsfrun tau sanga le matua. O loo tau fia le whamasinonga le whaasala wina o swafo i la ua lo a fia i le nim ta upu. O na o le puipuinga o leo lo a fia. O le li whamasino le fionga ia li a tau ala Sir Darrell Clark. O loo whaatau taia lea mata upu. O loo masalomia o le mata upu le nene tula i mai le wā o le aso momo ma le stol sfutasi o November o le tau sanga watua nai. O le ua moli e tolu moli anga tau whiuswa inga mastene i titi la loi fos fulun tau sanga le matua o loo moli ai. Ma olo i o ina e lea li i ia molianga tolu. I le report le ofisa o whanofo wawa aia na tā uai o le ua molia ma le o lo afia sa whaia salawhai ngā wō. Pe tau i wa maitanga le o lo afia o le ala lea na reporti mai e loa i leo leo. O le o lo molia tu sama le siful valu ana tau sanga le taimina tupu ai le mta upuli nei o le whamatalanga le wa afia o ia ua le fia i le o lo molia o le mafua anga ona o lewa maitanga ma watau ave umai ia tinga o mea na tupu. Ina ua tō laulawina i tūle manui al mta apule nei na whaapea mai ele li whamasino o lewa afia sa vai tele le taimi na tupu ele nei whaafita auli. O le afianga la i le olo o afia le taimi nei na tupu ai ona ua maitanga ma ua le to ya o ngai. O whaamatalanga o lo avea ma mafua anga o whaasalanga na tō laulawina foi na whaailoa mai ele li whamasino mua o le laititi o tausanga o le umolia. Lona lua o le tautino i le ua mōlia o le mea moni na tupu, ma lona salamo, lona tolu, o le ioe o le ua mōlia i ona mōlianga, a toa ai ma le whaaleleinga le vāo a ingai lua, ma le whaasalanga na whaia le lalafanga, na tutongi e le sala i ono se lauta lampu sa apa. Ua toe tilo ai nei lale i tū, a le whamasinonga, i se whaasalanga le whaapalpuipuina, mō le ua mōlia. Sa whailo foi, na whailo atu e le ua mōlia le ofisa o leo na tele i loa yestu la fono ia ia ai whainga ainga, ma se ila lo le sifuronu tau sanga le matua, pe tai o lo tau tala ma le tu la fono, o le tūlanga na whaatinoina i le ua mōlia i le na afia, o lo na whaasalanga e se fulu tau sanga le whalpuipui. Pe tai ane, o whamatalanga mo le maua le ofisa whanofo wawa aia, ma le tua le ofisa o leo, ma fuai o na tu ina mai le whaasalanga ma i le whaafalipuipuina, e au o na mana malama le o mōlia i tū nei, a whai e toe mōlia atu le i tū ainga so tū la whono lea, lo na winga e tau ana sāu ni mōl whalpuipui, o le a whalpuipuina loa i mōlianga nei e tolu, pe a toe so tū la whono atu, i le tutonu o le sifulua masina. O a whaatonuina nei e le whamasinonga maulunga le li i o mōlia, i e tutongi atu le lua se lau tā lai le whamasinonga, i tutonu o le fitu aso, a le whaia le tūlanga, o le a whalpuipuina mo le sifulu wha aso. O loo iei tala sala tua e whaapea o le a whaataul whaltan malo le Sheraton Eki Craze Resort, le e mulfanua. Ai le ngatele, wa iei fwy whaatan noanga mul whaatau inato le whaltan malo le Sheraton Eki Craze ia pia i se company Asia. O ia tala umana maafu ayo na fesilingia nisi o ilato o loo i le board, a le whaltan malo, be mata e sao nei tala. Be ta iane o loo whaapea mai, e leo iei sa tūlanga whaapea o tupu, ai mai se lava le whaltan malo i mulfanua, se i vanga na ail whaltan malo ia pia o lo whaia whaatan noanga i le tūlanga lea. O le maasina taluai, na maa wai le tātou porkalame, nisi fo i o tala sala tua e whaapea, o le ase e atu le nupi whaa, lātou te whaatau ta ia le whaafueina o le whaltan malo i mulfanua. O nei mafua, o le mawhai o na tutongi pei meni, o le aita lafu o le whaltan malo i le nupi whaa. Sa fesilingia nisi na tā ua o lātou suafa, o lo o iei whaatana noanga ia, ma o nisi fo i o le board o le whaltan malo le Sheraton i mulfanua, i lea tūlanga, pe ta isa whaapea mai, e te taulawa o na fesilingia mua, lea li i pule o le nupi wha, po i ese fuafuanga whaapea. O le taimi nei la, o lea o toi maua fo i le stala lea, ma o le whaapea mai, e le se tūlanga whaapea o fuafuaina. E pe o na sila fia le tātou atunu o i lātou o lo o whaia sea i tonu o le whaltan malo i mulfanua, e au fia i le nupi wha, le asilia ma le 2.5 miliona tā lao la tau sea. Whapea ai maisi whaipisi nisi le atunu u. E nisi o tala sa awa i atu le awa malo sa mo le fionga i atu ia ana tui malele i whanu wale e toa swala wi le lua.
Malana masiofo, whapea tama ita isui pāle mia ia fia me Naomi Mataafa, e whai masui o le malo o le whamantunga lua se lau sanga, o le soifua o le perifeta ma le na whaawaina le whaatuatuanga pahai, i le lalolangi, ia pahau la. Na whaia lea sauninga i le malu tapua i o lea e kale isi e te apapata. E silia i le lua se lau i la tuna awai, o lea e kale isi a mai Samoa nei ma Amerika Samoa i le sauninga. O le sauninga ma le whamantunga na amata i le asfaraile, ua mawai e na whai ula san nafi, ina ua malele leo malu o le malo Samoa. Pe on silafia, o le perifeta o pahau la, na whanau te rani le tausanga i afe val te lau fitu. Ma le tatou tala muli o loo watoe tilo nei mtanga luenga o leo nusui ai o le whaasalanga o le abita awale o nā, pe whaasua awa foi. O loo tilo i se whaasalanga ma mawhai o nutu ina atu lea i abita awale o loo whaia pea lea tūlanga. O loo whaalia i whamaumau i tausanga o mawai i abita awale mo lia ona o le abita awale o nā, o le luafes fu malfae whaaso i fuana mai mawai. Luafes fu malima na pa ua le numera, na o le tasi, ai le luafes fu maleo na toesi itia i fo i le whaa. Ai mo le nei tausanga ele i umatu, ai ua lua soifua mai maui upolu nei, ma le tasi sawai. Ele i whailoa mai po le ale mawalunga o le asitia i ele whaasaranga lea ua toi tilo i ele leo. Ai tusai o le vaenga lo na whaasfulu le tula fono, tau taawale afi lo na vaenga pui lima. O so se tangata la vai whaasalaina ono so le tula fono tau awe taawale. O na, e te tau ono whaasalaina ili whaasalanga whaafal pui, ele silia ma le lima tausanga, po se whaasalanga tau tupe, e le silia ma le 5 unite. Na whailo foi, e tu sai ma le sol tu la fono o son ngā tu la fono lua fesfu ma le tolu, i lona vae ngā iwa sfulua pui lima. O lo whaali ai se whaasalanga tau le whasio tangata wha moina, po le whasio tangata pa iwalea, e ono wha o ngā ina, pe a whai o le mafua anga ona o le abita avale o nā, e fua lea ili whautuanga le tua leo. Na whaalia fo i olo ave fo i whautuanga leo i ala i porkalame e whai e tua i le atunu. O le whalamlawe le tamai nei, o le whalamlawe lea na mali li waisa tina amasana tamai mo tele i sala whai. Ia i uni o le tausanga nei, ua whaafali puipuina nei le tamana fua i le whalamlawe, ona o le o nā ma ave le taavale, mo le fitu tausanga. Pe ta i o whaamau tu ina mai leo, o lo ta uai e tasi lava le soifua na mai mausawai i le tausanga nei. Tala ia o le tai au nei, ma wason whaapoponga i las fo umamoe mo le tem nei, manu te leina fuafuanga al tātou atunu i New Zealand, mai tue fia la langi o lo mai moa, ia ilunga o le TV tala lasi ma le teo tala avi, soifua ia.